Kinong hikay jung ke school SSA hakane ke jala Meghalaya kil ai pore ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance hadu kalai photarik menta unai lur arhajar arpawai ban pen urlong ye ke jing dawa jongki kabala palat laisne menta kaba kila ong bakane ke sarkar kala shuai tang dagi jing kular. Hadian laisnem shiteng baka sarkar MDA kalawan hakabor sensyar hakane ke jala. Kat badan ki jingdawa ni ki kenhuan baper kala pentingan ki da gabaong baka sarkar kan syimkiai ki mat jingdawa jongki. Kat baka kampat kam syim lapau satya. Dei halor kani ki jingdeko trekam jong sarkar bahakane ka tayo kala penbor ki no hikai jong skol SSA jong kani ka jela ban mi pat ba biang syasurok ban dawai la ka jong kahok. Namar ki mat jingdawa jong kiru ka sarkar MDA mentala palat laisnem kala syukut tang hakikentian baka tenat pulih putih kadang bisyar benia ikimat jingdawa jongki. Ban penbor biang ya ke sarkar jela ban sengap ikimat jengdawa jongki khatar hajar sanspa sapu ingut kinohi kai skol SSA ke jela. Ha ka khalai terik mentau nailor ar hajar arpuwei kinong yalam jongka Meghalaya SSA Schools Association rengkat ki dekhot jongka. Kila penlong biang da kejingyalang Hamadan Malki Shillong ban penkenmau biang ya kilai teli kimat jengdawa jongka ni keseng. Kiba kentup ya jengdawa ban pentamai no ya gurukom siu tulap da kebaken tio no ya jeng siu ya kinohi kai skol SSA ban penskam no kinohi kai SSA kum kinohi kai sarkar ban siu tikena no ya ketulap manla ubnai. Namar kum bakalong menta ki ya tulap hadian palat kalai benai lani hendru benai. Kabla bojeng ya kinohi kai skol SSA ban pendap iki jingdan kam halayeng lasem. Hakani kejingalang hakani kesngi lawan ban kersyanru di MLA jong keseng kongres kibala penram jurru ya kani kesarkar MDA halor kejing kumani ki mat jengdawa jong kino hikai skol SSA. Kajingalang hakani kesngi di kowe kesur kelasya mekarai ban aipor kesarkar MDA hado kalai phutrek menta unai lur ar hajar arpuwe ban penurlong ya kejing dawa balada kesarkar kampatiau. Nadu ubnai risau menta kesenam ar hajar arpuwe ken penlong da kejing ki kabakam jor habarok kowe kejela. Da kabasdang da kejing ki sange hikai skul Shipor. Kifon Shu General Secretary ke kosar ya tuolem yang ilanongin yo ya katulop kabasateng mentada kibnai kenang bangin yo ban pendap ban siu ya kabai hospital na bentaga jing sumari COVID-19 siu sunai ban itong hibi ngijau mat kon kinoyalam ngimla le Nilai kendor iki bar bahalor kumbang General Secretary nado Chief Minister Education Minister iki Director kumjuru State Project Director kejubab kalongba dang up ya kapisa daka Central Government ban siu ya ketulop jongi kinohikai SSA ngakwa ban boy ya kejinggeli katno la bo haka budget haka state budget naga benta bansiu ya katulop chong kino hikaya SSA balay nga bo ya kani kajinggali namar kakum kachiti bala pa naka Ministry of Education Government of India la to shai ba kijala baper hapori India kuntup ya ke Meghalaya kidai ban mangkerbang na ke benta ke SSA ka jingkeli menta kami balada ka sarkar ka mang haka state budget balai gidang habi kendo jinga kapen iba imat baka state government ka klemang na benta jongi kinohikai SSA ngakwaban penpa kemat jengpi kila patai kubor kenang ba pro kejala Meghalaya kinong ceksinong apa Meghalaya kintip ya ka jing syukur jong kene ka MDA government halor ka jing syukur ngi kino hikai habang ipelong examin ipenmiro ya ka result pass or fail hara ka balango ka MDA government Menta Lajendap lies name matter is under examination. No result at all. Sakadno kidang kwa ban examine ya kani issue jongi. If our demand is genuine, today
we want to send a clear message to the MDA government and also to the Honorable Education Minister and the Honorable Chief Minister. If our demand is genuine, implement with immediate effect. And if our demand is not genuine, throw out in the dustbin. That is a clear message I want to send to the MDA government. Nakaliang jonga, kumang ala jukit laba, kumang ala jura, ya kasur ka jongpi, hapo kadorbat hoan man kapor, mendaru kumju, kat ngidang long kani kadorbat hoan, nginra biang, ya kicingnya jongpi, bangin pensawajur, kamjur ban ya kae ba ikren ibarambay mentah. Kamjur syusyu apo kadorbat hoan namar ngikwa bakane ka sarkar kadai ban le ai bakane ka sarkar bat menteri badai pej ya ka education uday baun sngap ya ki jing dawa ti jongpi ngimtep ke ai gadon ka jing handrai habadon kamon menteri lese don kalat kalenti ban wanra ya solution.